makiona mawira kuona ati uyu ni undu murio athiete na mbere na kuga ati ni gutigirira ati ni akinyaneria na njira iria ekuhotithio gutigirira ati thirikari yake ni aririkano na gwakira mbeu njithi aingi aria matari mawira mwena ucio gukorwo makiona handu mangenyitia gukiri uguo president ni ukirire na njira nene andu aria mathiete na mbere na gutetia tabarira cia uthii wa na mbere na makiria wakiwa nyumba cia raithi agithi na mbere na kuga ati no mwaka makorwo makigerekwo gabiro na ningi ni wega matige kuingirira undu ucio kuona ati ni urahe mbeu njithi aingi mawira na ucio kana ucio ni mwari maundu maria andikithitie. Tunatarajia kujenga nyumba kati ya 30,000 na 50,000. Na tumekuja kupiga start hiyo kazi hapa Nakuru. Hapa Bahati. Tumeelewana? Hapa katika uwanja huu tutajenga nyumba 2,000 katika kiwanja huu. Neguo. Hapa tunahitaji vijana karibu 3,000 ambao watakaofanya kazi hapa. Vijana wa Bahati, nyinyi mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana wera ni wera? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Si ile itapatikana tutafanya? Ndio nimekuja kufanya ground breaking hapa. Na bwana minister ambaye ni mtu wa Nakuru hapa na PS ambaye pia ni mtu wa Nakuru hapa. Sasa hii kazi nataka ianze kuanzia kesho. Kazi hapa ianze. Tunaelewana? Ule contractor amekuja hapa. Sasa nimepiga start hiyo gari yako ianze kulima kutoka kesho. Na wale vijana wataajiriwa ni vijana wa hapa Bahati kwanza. Tumekubaliana jameni? Kwa sababu tutajenga hizi manyumba katika kila constituency. Na tunataka tuhakikishe ya kwamba mambo mawili yanatimia. Ya kwanza tunapanga ajira hawa vijana. Tumekubaliana? Kazi ya plumbing hapa mtafanya. Ya masonry, ya carpentry, ya electrician, ya nini, kazi zote nyinyi mtafanya. Tugithi na mbere ni ati nduthukanĩrio cia rithathi nĩ irahotire gukorwo ikionekana muthenya wa ira na makiria mwena wa Soweto muciĩ munene wa Kenya Nairobi hindi ya mũgũrũrio wa maabitha borithi na aria marakorirwo magiethana na mwĩkũĩrwo mwena ũrĩa matarĩirie ati akoretwo nake kuna ati ni atabanagia ngero cia wiki na mwena ũcio mwĩkũĩrwo ũyũ na ũrĩa kana na ũrĩa ũĩkaine ta John Kerori Kamau na rĩtwa rĩngĩ John T arakorirwo akĩonwo nĩ maabitha a borithi na hindi ĩrĩa arerirwo kana hindi ĩrĩa aracokire gwĩtwo nĩ maabitha a borithi arahota gwĩthara gũkĩrĩ ũguo maabitha aya kũrerĩkana mararigicĩirie mũciĩ wake thutha wa kũgeria kũmwĩra etĩkĩre kwĩneana moko-inĩ ma maabitha aya a borithi arang'athia hanĩho ndathũkanĩrio ici cia rithathi iranjĩrĩirie gũkĩrĩ ũguo nĩ araguraririo na arathi na mbere na kwamwĩra na kwamũkĩra ũrigitani thibitarĩ-inĩ etereire gũkorwo akĩhingũrĩrwo thitango ciake. Maabitha a borithi nĩ mahotire gũkorwo makĩiyũkia indo imwe arĩ hamwe na rithathi na iria ikũhũthĩka arĩ ta wĩira wa kuonania atĩ nĩ akoretwo agĩtabania ngero cia wiki naĩ. Kwa majina mimi naitwa Kahera Kuria, msimamizi wa nyumba 10 kwa hii area ya Dhawabu. Leo mwendo wa kama saa asubuhi saa 11:45 tulisikia milio ya risasi, na wakati tulitoka kwa nyumba tukakuta kwamba kuna jambazi alikuwa anaishi kati yetu, hatukuwa tunamjua, ndio alikuwa amepigwa na risasi na polisi. My name is Fondo Biria. I'm a senior superintendent of police, currently in charge DCI Kayole and Ruai sub-counties. Today morning, we had an incident within my area of jurisdiction. On 8th of this month, one of the officers who was based within Makadara sub-county was shot dead within Mihango area, which is within my jurisdiction. A special team was then mounted specifically to try to track down the criminals so that they could be arrested and be brought to book. Today morning, we received some intelligence that one of the key suspects who was involved in the fatal shooting of the officer was at his hideout within Soweto area.
police officers drawn from the regional command and local police officers went to the residence of the suspect. When he was informed to surrender, he came out of his house firing, and as a result, as we are talking now, one of our officers is nursing gunshot injuries on his left thigh. Through his actions, this then prompted the officers to try to return fire, and as a result, he was fatally injured. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Mumbi wa Iguru ni okirire na njira nene tharakeri iratafanirio mubunge mutumia wa kaunti ya Kirinyaga muthenya wa ira na kuria riu oriti ruhonge rwa maabitha borithi rukorwo rugitafanio thuthuria barangi na wakumenya niki kirarire kiria kingi akiuga ati atongoria mabia kana atongoria matigwo ni gukorwo makegirwo gitio ni muingi. Kuna vurugu zimetokea hapa. Kuna watu ambao walikuwa wametumwa na county government wakuje wapige kina mama na walemavu ambao wametoka community ya Makinduini ambao walikuwa wamekuja kuitisha haki yao ya maji. Na niseme ya kwamba ni makosa sana ikiwa ya kwamba eti hapa Kirinyaga County kila wakati watu wanataka kufanya siasa, na sisi tulifika hapa asubuhi mapema, watu wa Makinduini wakaja hapa asubuhi na mapema ili wahakikisha kwamba wanatetea haki zao za kupata maji. Tumekelewa na chief officer wa Waiguru wa maji ati tulienda Mukandoine Kanyekine ward ati tukafungua maji. Mimi sana ati nilifungua maji ambao umefungia watu mwaka moja na nusu, maji ambao unataka kulipisha hiyo community na ni community water project ambayo inafaa kuwa free kwa sababu tulitenga na pesa yetu ya county na sisi tunalipa ushuru. Wao umesema tutafunga, lakini sisi tunasema ukwambia hata mtupeleke wapi, sisi tuko tayari na tutatetea watu wetu wa Kanyekine na Kirinyaga mzima bila uoga. Yangu tu ni kusema ni kile kitendo ambacho kilitendeka siku ya Friday. Sisi kama wakaaji wa Mkaduine, hiyo kitendo haikutufurahisha, na kwa sababu sisi kama wana project, kama mimi ni official, hiyo jambo tulikemea sana, kwa sababu tuliona viongozi wakikuja na kuamrisha vijana wabomoe borehole. Hiyo jambo haikuwa mzuri. Pale wakakuja wakaharibu murandi ambao imetengenezwa na gavana wetu Mumbi wa Iguru. Na sasa hiyo kitendo ndio tunakuja kuikomesha juu kama wakaaji wa Kirinyaga tunasema haitawezekana tena kuendelea namna hiyo kuharibu zile projects zimetengenezwa na serikali juu ni sisi sina faidi. Togethina berni ati anyitite mikuma ruhonge rwa Zizi Afrikaru ni marikitie kugomana ni temine ria gutigirira ati ni metha kihonia gia kumenya niki kiriaga kiria kingi na makiria hediria arutwo makorwo makirikia kana makurikia githomo kio kuma kirathi gia primary gukorwo magithi secondary kuringana na uthuthuria uria tafanitio ni ati namba nene ya arutwo ndikoragwo ikicoka kuingira kirathi-ini gia secondary makiuga ati garama nene ya muturire ni imwe ya maundu maria macungiririo ndio gukorwo ikihaneka kuona ati aciari aingĩ rĩu makoragwo magĩtoma ciana ciao imathero-inĩ rĩu mareketie kũrĩa ministry ya kana ministry ya gĩthomo nĩ rĩtongoragio nĩ Ezekiel Machogu ĩtĩkĩre kũrora ũndũ ũyũ makĩnyitana na thirikari nene nĩguo gũtigĩrĩra arutwo othe na arĩa marĩkia kĩrathi gĩa primary nĩ makorwo makĩingĩra kĩrathi-inĩ gĩa secondary. Tuko hapa leo vocational center kujadiliana sababu ambazo zinafanya wanafunzi wasitransit kutoka primary mpaka secondary 100%. Kuna challenges kadha wa kadha. Challenge kubwa sana ni parenting. Mzazi inafaa atilie mkazo watoto waende kusoma, lakini unakuta mara nyingi wazazi wanavivia, wanawacha watoto nyumbani wakihangaika, wakifanya mabiashara duni, wakipoteza wakati. So ni maombi yangu kwamba serikali iingilie kati, ihakikishe kwamba watoto wanapomaliza level moja wa kwenda kwa ingine wawe kama wamefuatwa kabisa kwenda the next stage. The policy already exists, but we are encouraging that for this policy to be like really implemented, all stakeholders must be involved within the community.
I know there is a lot of work that is being put in with the different communities to ensure that there is transition rates, but if we could continue working collaboratively, multi-stakeholder engagement is really important for this exercise to be a success. Katika mlima huu wazazi wengi wametumia watoto kama kutega uchumi. Watoto wanatumika kubeba kuni kutoka mlimani, kutoka forest, kuleta sokoni pa Cheptais ili waweze kuuza na wapate cha siku. Hii imefanya watoto wengi kuacha shule kwa sababu mtoto akijua pesa mapema si rahisi kuendelea na masomo. Haya, tukithina mbere kambuni ya Jukebox ni iri haria Gicaina riu ni irikitie gutigirira ati ni anyitanira niguo gutigirira ati ni agacirithia ugitiri tauni-ini ya Githii na njira ya gutiga ati ni ambika CCTV na iri gutithiriria kukia ngero cia wikinaini iri koragwo igitabanio mwena ucio. Murugamiriri munene wa ukinyiriria mwena uyu no uri wikaine ta Kennedy Langat ni gwite ati gitaro giki ni gumiro na njira nene wagi wa ugitiri, akiuga ati no ni njira imwe ya gutigirira ati riu ni mahurana na undu uyu. Gukiri uguo mbeu njithi no ni mamukirite githomo kiria gikumateithĩrĩria gukorwo mwagĩrĩire uhoro-ini wĩgiĩ undu uyu, kuona ati riu CCTV no ikorwo ikimurikwo kana kuhuthirwo na njira ya gucirora mundu akihũthĩra thimũ yake ya guoko. It's a good opportunity to come to Kisii to join that road show in Kisii. Today we are working with our regional distributor in Kisii. He's named Jukebox Technology Limited. Also, Vision Kenya, we also did some good project like the city's new product and new technology. The one is developed to make sure our society and country more safer, and also we work with our customer together. Like we have system integrator, we have our regional distributor, national distributor. We also have our work with Vision specifically, and this is a very important region in terms of the economy of the country, and the distributorship was not only awarded to a company, Jukebox Technologies, it is awarded to the region. So the region is going to benefit in terms of cheaper prices because we are getting goods directly from the manufacturer in China. We are also getting support in terms of warranties for those who have issues with Vision material. We are also going to get support in terms of trainings and other very many support in terms. Based in Kisii, we are so excited that now this region was awarded distributorship by Jukebox. That means now prices come down, and even it will enable us to rate the services, after sales services, so easily and quickly. So I'm so excited, and I want to thank Vision and also Jukebox for working together so that they were able to bring this distribution. Mugithi tuthiginanagia kaunti-ini ya Naikuru, maafitha a borithi kumenagia tauni-ini ya Naivasha guku ni kaunti-ini ya Naikuru riu nimarikitie kuhithukira mucii umwe na uria mahotete kunyita makiria marita 350 na iria cia kemiko muthemba wa ethanol na iria kurerikana ati guthikaga guthondeka dawa cia kulevya na makiria njohi ngananie. Kuringana na kamanda wa borithi gicigo giki ni ataririe kana uri wikene ta mutu wa Kisilu ni ataririe ati nyumba ino irahithukirwo ni maafitha a borithi na kuria marekuagira jameno gukorwo igithi na mbere na gutabanio. Riu murutite mukana kuri andu aria makoretwo magithi na mbere na gutabania thuguri no kiuga matuko mao ni mataritwo maya mokite riri bara ya kuhurana na njohi ngananie na makiria gitaro-ini kia Mount Kenya yonekanite kunyitithio thinga kumanagia kuri munini wa president igitamburukio nginyanagia utamburukia-ini wa maafitha a borithi. Shukuru wananchi ambao walitoa hii habari. Zaidi ya hayo, tunataka kuwaomba wananchi muendelee kutusaidia na habari. Sisi tunawapromise kwamba habari yenu tutaichukua confidentiality na haitatoka kwetu. Hii pombe ni sumu. Tunataka kuwaonya wote, kama wewe ni mtu wa pombe, tafadhali kunywa pombe ambayo unaielewa. Hii ni sumu, hii ndio inafanya watu wapoteze macho,
na sisi kama kitengo cha usalama katika Naivasha tumejitolea muhanga kupigana nayo. Kama wewe biashara yako ni hii, tunakuomba utafute biashara nyingine. Destroying 300 because they are 14 of 25 liters. It is over 300 liters of pure ethanol. Na ni sumu ambayo this is for industrial use, lakini watu wakichukua wanatengeza pombe nayo. So asanteni sana. Tunataka kuwashukuru kwa sababu ya support yenu wananchi, kwa sababu bila support yenu hatuwezi pigana na hii pombe tukafaulu. Vile mnaona ni pure ethanol, na hizi ni lita 350, na hii inaweza tengeneza pombe nyingi sana kwa sababu is pure ethanol na iko concentrated. Sasa wakianza kuchanganya na watengeneza kwa vile vichupa, kwa sababu chupa moja inachukua kama 250 ml, hii inaweza tengeneza vichupa vingi sana vya pombe. Lakini lita moja kwao, kwa sababu wao wanachanganya, inaweza tengeneza hata cartons kama 6-7 ya hii pombe ambayo ni chafu. Ningependa kuwarai watu wa bars, tafadhali wasiuzie wananchi wetu sumu, kwa sababu vile wanachanganya hii ethanol hawajui kipimo ambacho yafaa kiwekewe mwanadamu. Aya, tobe tukirie na giteo kinene mwiroreri wakwa tuthie kuria duka-ini no ndugetikire guthira mitambo ni amu niturahuduka na riboti makiria guku ni kwa Muthingi TV. Hihi nioe nere maritwa ta your honor, acquittal, accused, conviction mahuthikaga? Nioe makinya magukinyukia niguo wone kihoto giaku kana kia mwana waku? Andu nimetikiriitio kiwatho kururungana, ndwagirirwo gutwarwo police station ni undu wa defamation. Tabarira-ini ya watho kigeri-ini tugakuhe kahinda ga kuria kiuria na gutuhe woni waku. No mwaka uko na evidence na nie ndina right ya ukuripot. Ndufate kuruma mundu o wothe ona kungigia na thina nikufate kuya ikinya ndira kwagiriire. Nyitanagira na nie your lady Waitherero wa Njoroge thiine wa tabarira ya watho kigeri-ini tuthome na tuhige hamwe ici ciigie watho oro ndumwe na kihoto guku kwa Muthingi TV arikio kihumo gia gutherema. Mutorera-ini uyu ni gutokana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndagimenya ngoma nake tikihi. Ndagimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tabarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Twacokereria ngatho cia mwanya ni guthii na mbere na kurumanira hamwe na ithuĩ. Mwarimu wa thukuru wa secondary wa Samburu ya Rũgongo kaunti-inĩ ĩno
yarĩkĩtie kũragwo itũũra-inĩ rĩa Lesiadia ũrĩa warĩ mũmbunge mũtumia wa gĩcigo kĩu no rĩũĩkaine ta Maison Leshomo nĩ akumithĩtie na njĩra nene njũragano ĩno akiuga atĩ makĩria ma andũ 70 nĩ marĩkĩtie kũragwo nĩ andũ matoĩkaine na o akiuga atĩ nĩ ũndũ wake kuona atĩ mwarimũ mũnini ta ũcio nĩ arakorirwo akĩragwo rĩrĩa arathiaga mĩhang'o yake ya wĩra o rĩrĩa arakorirwo andĩkwo gũkĩrĩ ũguo na atongoria matiganĩte kuma mwena ũcio arĩ hamwe na atongoria kuma rũhonge rwa NAT na KUPPET nĩmokĩrĩire na njĩra nene njũragano ĩno. Wanajipatia pressure ina maana. Watu wamekufa hapo zaidi ya watu 70. Kila wiki wamekufa. Kila siku wamekufa. Leo hii kuamkia leo mwalimu amewawa. Na ni kijana mdogo juzi tu ndio ametimu kuandikwa. Kijana mdogo sana. Amewawa leo mwalimu. Sasa nataka kuuliza ni nani atakufa hapo ndio ijulikane watu wanawawa. Ni nani huyo muhimu atakuja kukufa hapo ndio ijulikane watu wanawawa. President William Samuel Ruto, wewe ndio president wa Kenya sahi. Ninaomba jaribu bila unaenda kila pahali, jaribu piga kufika belt ya Wasamburu. Jaribu fika hapo upate kujua ni shida gani iko hapo. Na naambia leaders wale wako kwa kiti saa hii, mjitokeshe, tushikane wote, tuelewe ni nini inaendelea katikati ya Samburu. Nakĩo kĩama gĩa gũtetera ũgayania wa mahinya gatagatĩ ka thirikari nene oro hamwe na thirikari cia kaunti nĩ kĩendekithĩtie thirikari ya kaunti ya Mombatha ĩtĩkĩre gwathĩka mawatho ma mĩgũnda nĩguo kũnina ngahĩha ici na iria ikoretwo igĩtũmũka mahinda kwa mahinda gatagatĩ ka onjoria oro hamwe na ahũri biacara kaunti-inĩ ĩyo. Matongoretio nĩ mũtongoria wa kĩama kĩu Professor Fred Ogolla nĩ mendekithĩtie kana nĩ marĩkĩtie kwandĩkĩra irũa thirikari ya kaunti ya Mombatha na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ gavana wa kaunti ĩno Abdul Swahmad Nasir metegere gũkorwo makĩrora ũndũ ũyũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Maneno tumeona kama imekuwa affected currently is majengo. Wame-earmarked around 25 houses wanataka kubomoa. Na hizo ni nyumba penye watu wako na kimiliki za shamba. Approvals zimefanywa na county government na pia the same county government wana collect land rates. Je, unaweza collect pesa kwa mtu ambao si halali? Ndio tunauliza serikali. Now who is the complainant? Is the complainant the citizens or the complainant is the county government? How can the county government approve a building then complain against it? How do you complain against your own approvals? All approvals are there. All documents are there. We should not have any complaint at all. We want the county government to do things in the right manner. So we are asking the county government, working with the national government, to ensure the enactment of the land management policy, because in Coast Province in Mombasa, there is a land management policy which was being drafted by the stakeholders here. We want that to be fast-tracked. That is a long-term perspective. The other long-term is we need to have an enforcement agency which needs to be appointed to enforce all the land regulations, because there are laws, but there are no regulations. Nĩcote njĩkĩra tũrũ tũthi kũrĩ haro-inĩ naguo tũmenye ciana cia airĩtu iragĩthiĩ na mbere na gũkĩgariũra mũhanyũki wĩ gatũ kuma gũkũ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũĩkaine ta Faith Kipyegon ũrĩa ũteng'eraga ihenya rĩa mita 1,500 rĩu nĩ arĩkĩtie kwandĩkithia ũhotani rita rĩa gatatũ mbĩtĩka-inĩ iria irathiĩ na mbere mwena wa Budapest kĩrũmanĩrĩrio. Kipyegon ahotire kũmathĩra bũrũri wa Kenya ngoga ya mbere ya thahabu na rĩu bũrũri wa Kenya ũrĩkĩtie gũkorwo na thahabu ĩmwe gũkũ ĩna silver mohoro hamwe na bronze ĩmwe.
timu ya KCB riu ni marĩkĩtie gũthundũra timu ya athaki atandatũ na arĩa mekũrũgamĩrĩra timu ino Afrika kana timu cia Afrika ya irathĩro mbĩtĩka-inĩ iria iragĩthi na mbere cia inaugural World Rapid Chess iria itanyĩtwo kanahanĩka kwambĩrĩria tarĩki 26 nginyagia tarĩki 28. Timu ino ĩkũrũgamĩrĩrwo nĩ Captain Benjamin Magana, Robert Makliego, Robert Njoroge, Joseph Mathu, Joyce Nyaruai oro hamwe na Isaac Babu. Captain Benjamin Magana augite ati mbĩtĩka-inĩ ino nimekũhota kũmathĩra bũrũri wa Kenya ngũga oro hamwe akiuga na agĩthiĩ na mbere na kuga atĩ arĩ na wĩtĩkio mũnene na athaki aya. KCB chess team is our best in the country. They have been leading the league for the last 10 years. KCB is helping us to manage the talents that we have in the country. And we are praying that we continue to have a partnership so that we continue impacting the life of the young people, because I know KCB stands for transformation. It stands for impact to the youth. We are honored, deeply honored, to welcome you here today as we see off our KCB chess team to Germany ahead of the 2023 World Rapid Chess Championship in Düsseldorf, slated for this week. Our team, the KCB team, is headed out for the hunt of the year in a competition that will see them battle it out with some of the world's best players. Rĩu tũgĩthiĩ mbĩtĩka-inĩ iria iragĩthiĩ na mbere na gũthakwo na nĩ atĩ mũthaki ũrĩa ũhutagia gabira agakũrĩhwo na kĩrabu kĩa Manchester United no rĩũĩkaine ta Mason Mount gũkorwo nja mbĩtĩka-inĩ ĩrĩa United megũkorwo magĩthaka na timu ya Nottingham Forest, na nĩ thutha wake gũkorwo akĩgĩa na nguraro ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩrekererio nĩ kĩrabu gĩkĩ. Mount aragĩire nguraro ĩno hĩndĩ ĩrĩa United marakorirwo makĩona na kĩrabu gĩa Tottenham Hotspur, harĩa United marakomirie kana maramakomirie na bao 2 makĩremwo gwĩtiria. Muriri wa Muthingi TV hau neho gukorwo ngikira gaturumo mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Ngatho cia mwanya nĩ we wakorwo ũgĩtwarana hamwe na ithuĩ ngũhũndũka, no nĩ wega ngũririkania atĩ ona Jesu Kristo hĩndĩ ĩrĩa arĩ gũkũ thĩ nĩaugire atĩ rĩtwa rĩega rĩ bata kana rĩtwa rĩega rĩ bata ona gũkĩra kwendwo. Mangĩ ona cihanda wega thaa ĩmwe na nĩ cia hwainĩ. Yakwa nĩ Kariuki wa Nduati.